Omukoro gwo kwasa timu ya district ya Rwampara miliyoni 11 zo kubashajika gwakorwa Valentine umuherezo general coordinator omwihanga ryona wa kampani zitarukushane ziri hansi ya Geoffrey Sime orukumanywa nka Uncle T kandi ogusente yazkwasa chairman wa team Abraham Knowledge hamwe na Twetise Habati owajwekera patron wa team wo Mugasho Richard a office za kampani jezurukushangwa Rugando mu Rwampara. Uncle T n'umunya Uganda kuzarwa Rwampara cyo kuri businesses zuruho rwampusi konkana akora umuru Dubai, so kubansabire naba coordinatinga then Uncle T yicirza wa supporting ebyemizano byo mu Rwampara tutandikane byo mu Rwampara konkana biceke bindi ebiturabase ho turiye ntwiza, so icyo kigendererwa aba bahigwa kozesaje kurunja sentezi okureba ngo bakora kurunjo mu mpaka za Ankore nkabyone byentunguka ranga yana kitubasa tuza kubisupportinga kuri gerra ikigendererwa cyebe birabe byaretwa. On behalf of the committee na staff yanje ni janayo enda kubasima bari kuba abantu bovunanizi amwe mdago bovunanizi bwo bundakana abasa kujya aticinyineho miliyoni biramu zitware mutaye muze ko yi konka kajya to bunchine staff yakuye nyuma eke kintu cyo official kandi nindeba kuko mwaciraganise no nakano kuyatugambira ekintu mwacikoraje obushaji cyo bunu bwije aho bwiro timu ya Rwampara riyo neteka techo n'umuzano gugarukana na timu ya Mbarara City aho bwo kuhendaho record yabo yo utasingwa erukubatera gore mu hari ubushahizo baryo rwa mukagoruhire acayikaceka kandi hato muzano gwerata yahise guryo mu rumwiza Hasandeji. Rwampara bembire group ya kashatu n'ubonero mukago mizane 3 ekoratirwe Mbarara City n'ubonero 5 kandi kashara hamwe n'isinjiro bino bonero virubwonka.